emakhosini. Sizokhuluma ngobizo, isiphiwo nobizo. Bengicela si differentiate between the two ukuthi masikhuluma ngobizo nesiphiwo sikhuluma ngani. Ngizovulela wena mkhulu Letsipha uzolandela umgwazeni. Amen, hallelujah. Ntate Mtshitshwa ko utlwile. Amen, hallelujah. Voice phezulu. Bagolo ke na le ntho ya hore re lahlile setso sa rona. Now I always tell people gore if you don't know who you are, ngeke wazi la uya khona. So I always tell people gore now I need to introduce myself gore ke mang, ke tswala ke mang. Amen, hallelujah. Amen. Ya buang mo ke Thabo Letsipha, ya tswalang ke Koloko Paul Letsipha, ya tswalang ke Matshidiso wa Slete, ke setloholo sa Shabalala sa Qaba sa Moloi Bataung le bagolo tohle. Ane ke jone ke re thokozang lokokona bo mkhulu. Indaba yobizo ingendlela eziningi. Amen, hallelujah. Remember gore o re lentsweng la ga Ntate Mtshitshwa go tsebile o so bipopelong ya mme wa hao. O tsebile o so ka o dula mo popelong ya mme wa. That means our real lebitso la go tlo ba mo profit. So now I want people to understand ukuthi ubizo lethu ukuthi ula understand ungayenza ukuthi mamtshitshwa o robetse uyaphupha but you don't know your calling. Kanti that's your calling. When you sleeping uphupha amaphupha amabhayi uphupha usemanzini uphupha isiphika uphupha iduku nini nokuphupha ulayita amakhandlela. That's your calling. That's not your gift but it's your calling. So people need to understand abantu bafuna ukuhlanganisa ubizo nesipho lento lezithu azihlangani. Okay. Ubizo lwakho ukuthi nakhona ulu understand, you need to understand the dreams that you dream. Because angithi kaningi umama onika unokuthi umuntu athi ngiphupha amanzi bese ayothi utsuka umprofit. Kanti amanzi akubizela ukuthi uyohlanjululwa so that uzo understand your calling. Because anyeke ungene esiphiweni sakho ungakazi ubizo lwakho. People need to understand ukuthi ubizwa nakhona ubizelwe ini. Thina sinokubizwa kanti mina ngifuna ukubizwa ngendlela ugogo umgwazeni abizwe ngayo. Kanti sikhohle ukuthi ubizo lethu alifani nohambe lethu alifani. Khona umprofita, khona inyanga, khona isangoma. uSawule ngifuna ukuye eBhayibheli mhlawumbe angabe ngeBhayibheli bazo understand because most abantu bafuna uthatha into ibeke eBhayibheli so that they can understand ukuthi kahle kahle ubizo la kaSawule bekabizwa ukuthi inkosi yabaIsrayeli. uSamuel ubizo lakhe bokuprofita umuntu oqotsha abantu amakhosi wonke eIsrael nabatlotsiwa ke ba profita go be morena. But remember gore ha Jehova a tlo romela lentswe ho Samuel ke moprofeta o re yena ke batla setšhaba sa lla se re se batla morena. Samuel because of nalinameng a so understand tsa moya a nahana gore modimo batla o tlosa yena mo setulong sa ka nta le bala gore setulo sa ke boprofeta se borena. So people ba batla kopantsha ntho ya boprofeta le borena tse sa kopaneng tse pedi. Now ba ga alo batla setšhaba morena. Now Saule gore a tlo tseba pitso ya hae ya borena go lahlea ditonki tsa malome a hae. Ha lo batla mo lahletseng tonki tsa malome a hae kanti o tla mo a tlo beang borena. So that's when I tlo understand that pitso ya hae. So remember gore ha Samuel a qeta o tlotsa Saule ka oli gore a tlo beela borena Saule a qala profit. People don't understand. O ka se profit o so tsebe pitso ya hao. O ka se ke wa batla ba sangoma sa tsebe gore o thwasela o bana phetho bana. You need to understand where you coming from so that you know la o ya khona. Because remember ukuthi ubizo lakho awuzambisi kodwa yahanjiswa. Kunabantu abakambisayo yonke ubizo ohamba nalo asithi senze kanje libitso la Letsipha aliqale kanti hona le mo letswang ko teng. That's a pitso. So that means remember ukuthi obekazalwe before when onana le yona pitso. So now gore iqhubeke to generation, you need to iqale kuwe. Umama oniko hlala athi sizulu lasemhlabeni. So ma izulu lasemhlabeni bavuke bayovuka kubani because mele bavuke kuwe. So for you to understand ubizo lwakho, you need to understand ukuthi uphetho bani nokuthi uhamba ngendlela enjani because thina sithanda ukwenza ama cut and paste
ngibone ihiya elinje ngabona likababa uMjijo elinje ngafuna ukuba njengobaba uMjijo kanti I forgot ukuthi ubizo lakababa uMjijo akusibizo lwami. Nginobizo lwami kumele ahambe kulo. So ubizo nesiphiwo azihlangani lento lezi eziyi-two, there's two different things. Ona le pitso you need to understand it first. I always tell people kere ko Onika, you need to experiment before you experience. So you need to experiment your ubizo lwakho, and ubizo lwakho liza ngendlela eziningi. Abanye ubizo lwabo malifika umuntu uphelelwa umshado, umuntu umsebenzi uyaphela, Yes. umuntu ngithi noma nalo ujola naye ngoba thina sithanda ukujola ene edlozi nalo akunamuntu ojolayo. Ngayenzeka ukuthi wona uyajola kanti lo muntu lo ukuvalela ubizo lwakho so that uzo understand ukuthi yini. Yiko akaningi umuntu uthi ungena ethwasoni aphuma ngene ngapha akazazi. You need to understand your calling first, and your calling starts with you before uzoya ngaphandle. So thina inkinga ukuthi sifuna ukuthi mawuqala uba nephupho, mhlawumbe uphupha idondolo so uthi umprofit. Who said that? Ubani okumele ayiconfirm lento le? Remember ukuthi yonke into oyiphethe akuse yakho, uthunyiwe. So sonke sibiziwe. That's why bathi many are called, few are chosen. So sonke singabizwa kodwa ubizo lethu ngeke lifane. Alright. Thokozani. Khulitsipha, meaning abantu baphila ngesiphiwo. Ilawo ma-signs lawo masewachamuka ukuthi ngiphupha amanzi, ngiphupha iphika noma uyatshelwa bomgwazeni ey'ntumbeni, and then lo muntu usaphila ngesiphiwo, and then mhlazane mhlawumbe umgwazeni amhlambulula umchanela to ubizo lakhe. Yes. Okay. Yes. Mgwazeni ungayibeka uthini wena phezu kwesiphiwo nobizo? Thokozani. Imike isondeza. Ngizonyathela nje phezu kwamagama kababa uLitsipho. Yes. Yes, it's true. Kunobizo kunesiphiwo. And ubizo nesiphiwo zihlukile. Ngoba ithi ngiqale lami Onika, wonke umuntu mekezalwa uzalwa anesipho sakhe. Now sibizwa ngendlela ezihlukile. Isipho it's a gift from God. That's why ngithi wonke umuntu uzalwa nesipho. Izipho ezahlukahlukene. Yes. Then ubizo ubizelwe ukuyovusa noma ukuyosebenza noma ukuyoyenzana. Kuyinto othunywa yona. Now ma umuntu ukuthi awunobizo, ubona lo muntu loyo esesemncane njengoba shathi makathi ngikwaze usesesiswini sikama wakho. Kusho ukuthi ubizo uzalwa unalo, hayi ukuthi uhlangana nobizo endleleni. Into ozelwe nayo. And also phansi kobizo khona abantu aba confuse ubizo nesipho. Umuntu uthola ukuthi wena isipho sakho ukuthi ngempela uzophatha ubukhosi bala ekhaya. Leyo yisipho akusubizo. Uzophakamisa ubukhosi ukuthi maybe ekhaya bekwama inkosi iqala ubizelwe uphiwa leso sipho leso, noma uzophiwa isipho sokuthi uzovusa abadala ukuze kube ugcina ikhaya, kube uzobheka konke kwasekhaya. Then ubizo ubizo ukuthi sizovusa. If bekunobunyanga, if bekunesithunywa, if bekunani, sizovusa labo ukuthi babuye basebenze phakathi kwamagceke noma basebenze ngalendlela emele basebenze nawo. The reason why I'm saying it's different, even naphansi kobizo mina baba uLitsipho noma Mjija singabiza ukuthi sibe izangoma sonke, kodwa it doesn't mean ukuthi siyosebenza ngokufana. It doesn't mean ukuthi ubizo lwethu liyafa sizohamba siyothwasa ngokufana. Kodwa coming back olakho ubizo lwakho, omunye nomunye unobizo lakhe. Mina ngalapha abantwana, wena ukhulisa abantwana bedlozi. It doesn't mean ukuthi mina mangena abantwana bedlozi mina ngisiyona inyanga. Ubizo lwami luhlukile kwabanye. So abantu basuke bayihlangahlanganise nokuza umuntu athi bathi uzelwe umbete. That's why ngithi wonke umuntu uzalwa anayo. It's just that zihlukile. Umuntu mawuthi umbetheni, umbethe abantu abadala. Not everybody mele ayothwasa because kunabantu abadala. Abanye bayahlupha abantu abadala phezulu ngenxa ukuthi bafuna ukuvuswa, ngenxa ukuthi bafuna ukuthi lo yamsamo ubuye ngoba ukhona. Akithi masikhula nje kuma generations ethu sithi asiyingeni lonto le thina siyasonta thina senzana. Kanti manje sithukutheliswa abantu abadala. So ubizo into enjalo Onika, when it comes to abantu ubizo mina ngithi mabathi umuntu unesithunywa noma unedlozi into eyi-one.
akusinto ehlukile it's just that isebenza differently and not ukuthi all together lapho nalapho because umuntu kamoya uyalapha uyakhulekisa umuntu wedlozi ushaya ithambo wenzani bakhona nabanye abantu bedlozi abangalishaya ithambo but umsebenzi wethu uyafana it's just that asisebenzi ngokufana sibizwe ngokwahlukana kwethu kodwa umoya uwodwa. and again kufana nokuthi mangabe ubiziwe ukuthi uzoba umfundisi noma uba u-archbishop usipho sakho abantu uyanganasayini ukhethiwe ukuthi ubizo lwakho ukuthi ube inyanga isipho sakho abantwana bedlozi ukhethiwe ukuthi uzoba inyanga isipho sakho ukulapha nje abantu so izipho zethu zihlukile Thokozani. Okay. Saye sibe nama questions athi gogo kuthiwa nginedlozi nesithunywa. Nginedlozi nesithunywa and then is it possible na? yes Mhm. yes it's possible let me talk about myself mina Short. ngihambiswa ngedlozi ngihambiswa nangesithunywa ngoba isizathu salokho one abantu laba bebangasekho baza in different ways meyonika umuntu bangathiwa uhambiswa amadlozi ayi7 angeke siphikise lokho it's because of laba abangasekho beza in different ways bakhona abafuna ukusebenza ngokwamakhambi bafuna ukusebenza ngokomuthi bakhona abafuna ukusebenza ngokukhuleka ngoba nasendumeni zethu umuntu onesipho sabantu abadala esedlozi nesithunywa abafana abantu abeza kuwe the reason why baphakama is because of wena ekuhambeni kwakho uzolapha different bantu so by the time kungena owesithunywa kuphakama nowesithunywa uyomela asebenze nowesithunywa uma ngabe maybe nginenkonzo noma ngisenkonzweni kwamele ngisebenze nabantwana bomoya ngisebenze ngokukamoya but if kungase esigodlweni sami kumele ngisebenze ngamakhambi ngisebenza abantu abeze ngezifo ezahlukahlukene Basically we transforms ngama yes abo Ben 10 Yes, yiyo yabona ama transformers. yes kufana nalento yokuthi mawusenkonzweni sithatha ngithi umthuthi ubeka kahle lento ukuthi kunenkonzo esinomthetho ukuthi lona amapizza kangeni yes but they forgot ukuthi uma uyi-1 the different iy'phiwo zethu and nokubizwa ukuthi akufani akufani so but the fact ukuthi noma ngabe ngifaka amapizza kungayenzeka kunesithunywa somoya esizosebenza uma ngisenkonzweni then uma ngiphumile enkonzweni kusebenzisa amapizza Yes. the fact ukuthi umoya wonke lento there's no difference. Amen. Amen. Asize ku bishop ke bishop uyakhona ukumanage ukuthi uthandaze ngapha ubiza amathonga ziyakhona uyakhona ukuphila ngazo zombili na mawumuntu. Hallelujah, amen. Amen. Ngibulisa kugogo Mabutho. Amen. Thixo sigcinele wena. Amen sibonge. Kunzima kodwa kujike kube lula mawenza kube lula. Ngoba esingakusho sithi abantu abalele ama ancestors yiba abantu aba closer to God. So mawukhuleka ungaphahli imithandazo yakho ubona ngathi awuna network econnecta nabo As umuntu omnyama. as umuntu ngoba manje uwenza okunye ushiya okunye angithi labantu bayafika ngokomoya mabafika kwamele ukhuleke mabafika ngokedlozi kumele uphahle ubatshela ukuthi uzwile umamele ngoba iBhayibheli liyasho nalo lithi khuluma Nkosi inceke yakho imamele manje nabo mabafika kumele sibamamele sibanike lezo indlebe bese siyahamba siyophethisa thina into zethu zihamba zishayisana ngoba sifuna lokho kulula lokho kunzima siyakubalekela manje lokho mina engingakusho kuyahambisana mawuzothatha okunye ukuhambise phambili ushiye okunye emuva it's whereby nalabo abanye they become jealous ukuthi wena uphakamisa laba thina ushiye emuva and nathi phela
sinelihlo elesithathu phezu kwempilo yakho esikunike lona. Injalo. Manje siyohamba ke silivale ngoba manje angithi awuboni namandla wethu. Amen. Amen. Hayi sibonge. Emakhosini injalo baba Mjijwa injalo. Now ngifuna uku-understand ukuthi is everyone ekuthiwa unedlozi unesithunywa unengelosi uyayidinga inhlambululo na? Yes.